Nina movia kana wakatatu waku wende kwithwa wi wakwa ila nina ukithana na uthocha nthini wa kilungu cha usili na nthini wa kilungu ki vala tukwete ya kivathukanyo cha aki na uthacio waku weta wi mwene nthi nyeni ta wa Caroline mweni wa mutiti na ta kawaida nina mweni wa umuthi no kwithia kitutavya eta wata na aumite va na twilika nthini wona nanya wa umuthi vala tukwenda umana ninzi ingi siva nthi ya Kenya itumia kwikitha kana itwa sita intellectual properties ni cia suvika kwanzia ila ya ilite naende ni karibu mweni witu kethia musiaisa mwendo na twilika nthini onenania. Asanti Karo kwa mwanyao na kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wa Katuku na ni wakili koti munene wa Kenya ndukuma kwa famu ya BM Mungata and Company Advocates na niwa ni muthocho munthi ninanisie unenania ula wa chuma kinavitie naende ni karibu twende ndini wonena ni usu wa chuma kiuke vitu wa kusuvia sindu itwa sita intellectual property cia mwene ndi ninzi ingi siva ni tunanena ni ze corporate no tutavyo kwa okuvi ninzi ingi siva ndi ya Kenya itumia kwikitha kana sindu hii ni cia suvika. Asanti kwa mwanyo Sukaro na ni ngutavya mwene ndi kana nitanena ni cia copyright ila ithwa isuvikite ni Copyright Act of Kenya ya 2001 ana ve kindu kingi kwa intellectual property kita wa trademark. Trademark utaondo tumeweta ni mark kwikio vano ukethia kindu kio nanga kithila bana kindu kiu ni isi chakwa chao wa manani chako kana ni chao na trademark na yo yithia ina muya wake wita wa Trademark Act. Isuno some of the example na veingi sitawa patents. Patents ni license kana certificate mundu wosa nundu wa innovation na yo yithia wa igaditwe ni act. Innovation kwa kubetwa sia ni kumbwa niwe wa umbui yondo maybe siondo ituma wa kana niwe wa umbukie na kindu maybe ita app fulani you noenda ukanengwa certificate through kindu kitawa patent kana formula ya kindu kwa hiyo na yo yithia wa isuvikite ni act itawa Industrial Property Act of Kenya ina veo sindu ingi sitawa utility models onasio sithia wa sini tuinene ya monotende vumbe nasio sithia wa sigade na ona act no itawa Industrial Property Act na ve ingi sitawa industrial designs kana o design ondo tumiweta nicho withia ni design woman wana yo ya kindu fulani ngwatia no sautueleza tabikovo kuona yo yithia wa garden na Industrial Property Act na ve sindu ingi ota traditional knowledge ila tena tabasiando takusoviekie chondo na sio sithia si garden kwa katiba kaitoka Kenya na ve ingi sitawa trade secrets trade secrets na sio sithia wa si guarded kwa international laws ila tithia wa ti ratified kana tikite sahi kana tina agreement kindu ta trade secret nito kenene ya muno lakini ni kindu ta formula ya useo vya Coca-Cola kana formula ya useo okay nundu ninye no na manyie kana company fulani ni etikiride kusovya kindu kine ndo ni register ye iswani ya you na kube ola masoba seketha ni soda we ndo masoba sia na maybe ulo thuko mabon pesi ndu tailite kuweta nikenda mundu nginda kasovye withi indi na mutethio ndo kielo mutethio okay no triso kuko na ve kindu kingi kitawa technovations technovations with yani sindu ita programs ya computer sindu ta ma games kana sindu ta isu kana apps with yana sio sidwa si guarded na still Industrial Property Act kwa meo we meo ndukese kosa game ye no mete yako kana mithukumithie iko nenge mbesa okay nani obani ni katicio kithiba kwa trademark utwelese trademark sisu ni cia unayo miyo ya isi kana ya ite trademark isi alite kusubika hata nikenda siune ene kwa trademark tikothanga umita the second level of innovation ni waamini innovate kindu lakini you enda associate kindu ki na brand kana brand kana mark ikenda mundu ula ukakuona na yona a competitor waku kana mundu ngimuko na kindu kibwa nene kana business kana tio services siwa nene
withia yuwe wivathukania na a certain mark ubano fulani kindu chako kino ubano with ona mundu usu enda usaubia kindu kibwane nena chako chako kino ubano kwa tunengengele kanyota chao ata sana ongali ona ve Toyota ukethia ve Mercedes ona Mercedes undu itha ilie na Toyota iwe na kaubano kama Mercedes ukethia kindu ta TV ta Sony kana Samsung na LG sieno ubano ukethia ve different marks ila siutha sivathukanitie the brands with a way associating that mark as a brand no ketho na wasaubia kindu kiba kube kufuana na kiu si kivathukanyo kinene muno ni unaona andu aingi mayanikana ku social media withia mundu ni wikite Balenciaga lakini yake yitwa okay yes ningwelwa be ila ya internet is the original thing ona ndisi kana kiki apply ba tene ba isoda sesi ya Fanta na Fanta isu yoka ya senzo wethia no Fanta lakini tila ya tene wethia ni taisio bitwe ba kariba yes okay yes by the way ona ndo kwangu ni masa sia nendela ina chapa kitune pio ingezi ona chapo kitune lakini ti ula wesi I think yuko unita chalika ita samukondo ngi sana no nao andu sana ni moya brand ukona mundu ni woya trademark ino na ekia athi kuya aseovya sindu syake ona ni ona saingi kwi sanctions ukethia sindu mbingi ona ta nini drinks kana Fanta isu withia ni sioswa ni andu makiare tundu sioka sikethwa ni counterfeit kana ti ya ilete ti lattice isi ukio yuna tisio lattice tisio sisioviwe kundu kungi mwene brand ino ti wono usioviti na tundu mwene brand ino no registerite trademark yake ukethiwa witumia kindu kiwe na trademark yake no kwatwa tundu kwatwa tundu be muyao ula usuvia trademark ino sikoswe na andu angi mathukumithie wia waku umanenge mbesa maiko ya masiovie Fanta sio kana masiovie ngali sio na mayete tayo nicho kitumi kwethwa bena act wa the Anti-Counterfeit Act withia isusio ndeni offenses na no ukwatwe na no webe baini kana ubingiwe lakini mama tukwande singibye nundu tondu nyumwe na law firm kana metio na kwetwa BM Mungata utona kwithia byangi meyita awo na ukwa meyito nundu ni mebie isu ikwito maybe no sio kana ona mundu ungia kabungu app na imeta mpesa kwanza isu sikosi mone mbingi muno uketha meyita ni ma Safaricom na wasisa kweli sikula mekite baya ila green ya Safaricom nisi aingi ni me identify yana langi Safaricom ni la green tindu kundi centimeter okay tila niyo lakini be langi fulani wa Safaricom no etha bangi masobise exactly kindu cha modembosu me yita Safaricom lakini nondo nene sebe la ya Safaricom mome tumia useo wa Safaricom isu twese yuyu ngoma yake katumia nguma sia Safaricom kuisobithia ku wana mundu eka unanicho kitumie tila isi ukwate trademark ya mundu ibwanene itundu wathi ku register no ni wika kindu kita search uka search ukethia isitwa hii ni mpesa yivo ku ndieta itundu nina application noka na seovia dimeta W-Pesa yes kaya ukameta kana ukameandika ukethia nisiabwana na aye ni wamba au kuna search ukasise kana be kindu kingi kina makisu kana kita watakiu ona ninaona na most of the times ona ndo amenda nina company wakwa kana nina foundation wakwa na nenda kuuma ndie sitwa ndikeso wita ta foundation ingi ona ndabe ingi ita wow ila me omanda search kweli withi yani kunenga option kiki be mundu wita wo mobi wongele kinaba na nikenda ikekata mwikale different ikafuana nikenda wewe kuna biashara yaku ndo nanangia unongi kwa isu na sio sita wa trademarks ila si katika Trademarks Act na wathi
kwa Trademarks Act ni manenganite the procedure of how to register a trademark. I procedure ni ukatwetea. By the way nisi ona andu ingi menda kumana na ndona hata kwitha nesito ya kakana ngeto na ngetha na kindu chako ngukitanisa na kwa mwene na elite kwambia ba na nundu ekatwambe kueleswa na langi matesi intellectual properties ingi nikenda te uko kumaelesya ta ndundu mailite kwitha maibingwa kana maimanda isito yetagwa taya mundu ngundu mailite kwitha twika tetabie kindu kingi o tio bau kwa intellectual properties kana tio bu kwa trademark be kindu kingi kitawa trade secret ukethia be undu we wika undu ethani kuseo bya ta nguku isi ya KFC na kenchi kano keki ukethia be formula ya kuwesi be ingredient ya kuwesi wiki ya na kindu kini kiunenga mbesa tutango kuisu wisi yuta KFC make it formula isu yota trade secret kano Coca-Cola ukethia ndu tonya kosa kindu chuna wisi obya kindu chaku for example no with the kana oil kuseobya oil fulani ukethia desi alikuwa ba mesani na kweli no mane ati ya KFC kana yene ya KFC nundwa ondo masauba sesindo sio either confidential information maenda tondo nimeenda kumitwiki vya legal no lazima mami register no lazima matwa yandu ama kipi ni institute no I protect ya rights ni Kenya Institute of Intellectual Property okay they ni protect ni wa mitwa ya formula ya sisi ya kuna search ya manyaba imundu ngewe na formula eno ya usio vya oil kana kusio vya fertilizer kano kindu anything okay they tia ndo angi mena sio kui yosa formula na i register i formula suta trade secret kana ambe ukukoli oteo okay the mundu ni wotuma kana ile yato cia masai ni ona ni meke atu pattern uketha indi yumundu usu na utumile wake wa utuma yato isu utagwata wa mundu bata onetha no ciondo in fact onetha no ciondo ketha ondo ciondo isu situmitwe ngaketuma na ndekivuranya na andu angi kuna ni matono mana kweli kitumiwe bana ni mundu fulani okay ani kenda right isu utonya kumi enforce kana with mundu kendo chun ni wa no hata wa kotini nibende ka u register formula isu kana trade secrets isu kana bondo weka services yaku kethia ni very unique wa mundu nge weka kuno u register services isu yaku utaondo andu yuma tumia kendo kingu wakiitwa artificial intelligence ukethia ni kindu chaku kuno sio ka register kwa ta trade secret kati sio kwa kwandu ngine oba kwandu ngine ukatha mundu ni isenye nduma kila chondo kiba itindo ngeke leather na bao lundi ke leather na ndike zip na ngatuma kiliu na ninga thinga ase ila mona kimwe kitumitu pate ukulia manani nyendumie lakini to isena with the counterfeit inundu mundu no siona inga ni atumanesa onela no register ngatuma oto otake aye watu matake na walikota ni makosa saingi no weke kindu personal utume o personal lakini waliko kita ukakikia brand kike kalata chaku na choti chaku ukitiona undunga kauno usio by the way kada netuma nasa ngatumau nikikio bana ukikio bana kada ni sondo cia kwa cionde ngaciandika karo nikenda mundu ungi wisiba uyuke na trademark na na trade secret register ite na na kindu kitawa patent you patent by sila you and no matumie formula ino yaku for the public value kana market value lakini no lazima mede na certificate kana license ila ikuitwa patent nikenda matonye tose petrol beondo isoba wa ne crude oil ne chao lakini wisi yelo so beondumwe where the specific way either ni diesel no isu yeyoka either ni petrol no isu either ni kerosene lakini withia andu ame atatu be company mbingi sisi obasia lakini be company imwe ila yo yumania formula eno
na ya umana formula no ndo wa the general public interest ni mwanengiwe law sawa utumia formula zino lakini mwe na license kana certificate. Isuna yo yita wa patenting. Patenting na yo yitha isobeto on kwa intellectual property. Ikenda love original owner a benefit. Owner utaundu public yo benefit. Lakini original owner a benefit onake. Lakini ona uambie hii counterfeit yo ona maingi taasasi ni sisi undu kwika na ndilan na ndika ona ndisa kwika kala kama kake. By the way ona kwe andu usise kindu kikweli cha kibwao takipyu ona lakini bena kalaka mark no so no lakini nenge yu ndisiba utisa kwa sabe kwa atanundu nyina ningwenda kindu kisio na ninze isi nona ni wakisa ubye ina kwantina kibu ndio kisa ubye exactly lotakiki taku lakini wewe kuna ile yenye hautafanya kama yeye okay naende tishokethia nendo tutabye nundungi mwe kana ninzie ngijiba tetona kusia sindu isi kito intellectual property mwese isa mwendo tu ambako uthumu munini na nitushokethete ndukathivasa. Musaisa mwenda nitewa maundu kibathukanio maundu twalite kwitha twisubia maundu maitu kana isi tusieta intellectual properties na indi no usiote kama na iso twalite kwitha twisubia niki na twalite kwatia nzia sieba nikenda twikithia kana ne twa register itwike situ nikenda itutethithie na indi mundu charity kato tabie niki twalite kwithiwa indi tuika registration isu asanti Karo kwa mwanya oyingi na ningwenda tabia mwende ndi kana be the main purposes niki andometho ama register kana ni kwa kitumikiva andometho ama register niki maile yoti kwa some of the marks they are very necessary ku register lakini taundu tithwa tutabitwe ni institute no itawa kipi kana Kenya Industrial Property Institute nithe itunengete nituthuthite tunengeta uthuthio nikenda tu register marks no na ti marks on this register yawa mbe wathi ku register ni metho ama isisia sindwili metho ama isisia distinctiveness kana uniqueness ya mark no tondu usio wa ku register mbe ni kwitha we distinct wina yani utabuane na yani vekindu yani vyo kindu kitabuane na kingi na kindu kiumanite na atitho atina moya weta wa Competition Act na waumbeeni titana ita act no ve act ila taumitie ko yandi sianza itawa passing off wa moya ola wethia we na kindu chaku lakini mundu ungi no kukitumia kukwata benefit kwa miao yitu ya evolve kuma bau nicho kitumi tosie Trademarks Act na tia mitwiki ya moya wa Kenya o kutumite ndisu sianza na wethe ya ni siasia distinctiveness we na ubadhukanyo weva na competitors maku na either ikonengete eka ubadhukanu tae kindu kila kitona kwika ubadhukanu wae ki kweli kibwata kia kana kina na kina kinundu wacho wa maana kana wibata utoneka kinduni ketha onetha no ciondo ni kiki kiseo kana kino cio wiba ute ciondo ni laingi uketha na mayiki obano ni mesiki kaoneka kingi tachu nundu wa makisu yaku na maisia cia ningi u distinctiveness usu kana ubathukanu usu na ingi ni methwa maisisia kana ni methwa be mark ingi siedwa siitwa certification marks withi ya kindu ini kio certify wa ni cha Kenya nikitikilie isu sana siedwa si registerable withi ya saa ingiti na certification marks taino sia KEBS
withia kindu ni cheki wa muuli cha kwa KEBS kana ni chailite okutumika tundu tisindu sionthe sio sa trademarks nongwatia balangu isila tisindu sionthe sinenga wa trademarks lakini withia onengete kindu cha ku trademark kina uvathukanyo na sindu ingi in terms of competition withia wina a fair competition kana a fair competitive ground na andu angi mena similar sindu similar taisu tundu cia ku no trademark ite na no patent ite formula ya kuile kivyake ondo tuma ile kivyake kube kwa registrar uno uregister ya partner ni trademarks no siasa sindu ile mbe certification ni tikilitwe Kenya kana kindu kila cha KEBS isu ila sina isu whether wenda kitumike Kenya na ndwenda trademark no lazima ukwate certification lakini ni ma register ya you trademark ila masiasa distinctiveness kana uvathukanyo wako na for example kwate sisi akindu ta M-Pesa kana nenda kuswania kindu withi akiandikitwo nei lakini ki remain o wachona ona we ba so nota namba kwelewa kimaanisha hata umwandikile ni wa mano yuta M-Pesa ndo yandika wa ona nini siri ando specific ndo ni mesi ndo yandika wandikethe no bathuka ndikethe nikala kasamuka red ke bala ko ka kwisila namba ni isu mundu ndako kila se yuni ngwandika M-Pesa na withia ona lo betete no wona be okibathuka ti M-Pesa nisi otivo kwa M-Pesa ni kukwali kindu kingu kwa certification no withia M-Pesa ni nengete dealer saingi ukethia M-Pesa withia onduka mbingi cia M-Pesa kwa mundu ukwendo bingwa M-Pesa no lazima ambonengwa certificate ni M-Pesa kana license ku M-Pesa ba in this sense either a certification a mark ya certification tundu mundu no lazima anengwe ni M-Pesa lakini beula ni kindu chake ti M-Pesa basi ni Airtel Money ni kindu different na M-Pesa yu usuna akethwa a trademark nungwatia we andwa manenga na kana KFC ke bakesila sindu agreements ingi medho ama mandikanite ta ingi sita wa ta we kimwe kita free ukethia ni wakunenga ni wakunenga lusa wa utumia trademark yake kana ingredients yake kana trade secrets yake take kita ta franchise we agreement ita wa franchise ukethia ni wa trade take tawe mwene uno lazima akunenge lusa wa utumia makino takutumia KFC takutumia M-Pesa we dealer au nengete lusa na musainite agreement na unengete license lakini naku nikenda unengwe certification ino no lazima sindu sionthe useobya si the exact ta kana services sionthe unengana no lazima si the exact ta ila sinenga wani M-Pesa ndutonya ukana innovations yaku thini wa innovations yene unengete license whether ukete onengwa license ni mundu utumie kindu ki ukanengwa certification lakini either kindu ki ni chaku ukanengwa trademark okay na yunundu nitwa mnyai katunenge nzia ila tailite kwitha tutumia kana ila mundu walite kutumia I register trademark yake ibenze ambingi ila si outline itwe kwa the Trademarks Act na kindu chambe andonima ilo manyabe obisi wa registrar ula ure ando matonyo dhima ka register maxio although or yuti in the process ya online registration okay the andonimo lika platforms ta e-citizen maka registeria from ba lakini be obviously wa register of trademarks ula u establish it ni moya uno na baundi ni bethe avena a managing director na managing director ni wetha munene wa institute inongo mutabya ila ithe wa ECCA registration ino na mundula ukwenda kuthi ku register trademark ilasma edwe mbe ena company a registered company kwa tuambe tujuti obo kwa company
ba yani ni sebi wa mundu maybe wetu kisiana sana kweli ningwambia mundu charity onetha ti landungi pea kana ibeti kumusi matuma bulana ngopia sia no kaisa mutumile wake kweli ni unique na mutumile onge na yuno kwenda ku register wenda ombea aelite kwamba kukana company twasi company kana a business name with ya kindu kini registered uketha yuketha ninyi na ningwenda mbio bulana ila nduma ningwenda ku register so na ile register your business ngamande sietwa ngathinga kunwa search undu tasiange baba ithi ngita yuno utumeri alafu ndini register kai kana o ibeti mbingi la sieko ya misini no sieko kindu kitawa partnership maka register maka kwatana tai maybe ibeti siaba maka inenga isitwa na kindu cha keli ibendeka yuwe na makisu wina the unique ubano usu ibendeka with the winner a unique mark ko chambe athia mande situ akoniwe search amanike situ yu bai mundu ungi kana bai gikundi kingi cha yitu cha keli aonaje isitwa okay akiregister na register then ubano kana isitwa ti trademark ti lazima ithe ubano kana ti isitwa kwithie no kwitha ti umana na ki wisi no kwitha ubano na no kwitha isitwa ubano ta Nike wona ta ene wona kala kanini ya to ni mana isu no Nike kana maybe wono ubano ta kana isitwa ta M-Pesa isitwa lakini trademark no lazima with na either of the two either ka ubano kana isitwa unique na no lazima mundu ku register ekesai wake kwa sindisu nunenga wa application forms mami na ikasachi methia we sawa ni monenga no lazima bebe mundu kana representative wa business ino yaku ikenda nake onetha muibeti 5 with bona representative ni wokongamea kwikia saisu ni wokongamea kwikia saisu ni wokongamea application form isu na any kindu chonde mwa twabau ni woketha representative wenu na mwamina ni monenga wa period of time nikenda yumusioke na kindu kiki we systemuni nikenda kimanyike ni katambe soko baitina netwa ikwa cyber twende to register tailo thina chao na chao yune ndo mutayarisha nikenda you already biashara hiyo lakini enda kwa register netwa thi cyber twa miate ndo register ailo thina chao na chao na chao ailo thina either ni business name kana business certificate kana company certificate kuone dia kini kindu kikona biashara kana farm kana partnership mukase yini kicho kitukwete kana certificate yito yawe ya witu nono and tu ni wailito thina mark isuba nosu kana isitwa yu mwendo yitumia 3 ni mwailito thita applicants ndo ilite inyonde mwende inyonde lakini mwethe mwena umwe wenu waune kana wa twasa wa mungamia wa kumwitikithia na saingi no ithe andu mena mbingangi mako mbingangi etha ni mbingi mwina cio ni mwenda acio nthe saingi andu ni kwenda ikio mark mbingi kwa kindu kimwe kana commodity mwenda ana cio nthe nikena mu present ikekiwa okay na ni mwiba fee we fee mwiba mwamina iba ni munenga now the certificate kuonethia ni mwa register trademark yenu na ku register kwisoma ndamasi yitwa pebi na yetha yenenga netwe yuni wa nenga nesitwa etela binda yana takana sindu ino uko nemwe ukasa wiki wonde yuni amuka ni mandare na sindu ina wakatano maybe nundu wambia Monday wika abika na letha ni na company registered kana ibinda nejanata ibinda baithabe you depend na vaya kwa kipi kana institute no wenda ku register nimo makuya uka after chumwa usise kana sindu syako ni sietikilitwe kana no monie ikosa makakuya tako na search tethe ai no ubindu wa bandu bana kuunu nenga wa thiko ya nenga wa time kana ona waikia sindu online through e-citizen kana the procedures ila maninganite kusia register trademarks ni wona ni makunenga period plus check after maikuya pending approval na indi we sosioka we print certificate yaku
Okay, yu mundu we charity unena niono ni sino tu thandanja manyi nikenda titeithe mundu ibaya na nundu wa maybe mundu kwenda utethwa kwa munenge namba ya simu nikenda tene kilungu lakini wakatatu ukite twitikile musese mwendwa twendese onena ni osu wa kuregister sindu itokitwa trademarks nikenda tuimane kwa ulikangu ningo siokelela ingi kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wakati uko na namba yakwa ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245 na niwani muthoche na ndhuku makwa BA Mungata and Company Advocates na tina obisi kuuma sakuma smart fourth floor na tina onge makuweni Red Dot na tina onge we koya Kenya Maritime Authority Building ilovi na tina onge we vaasio kimauko iwaimu ya thoche kwa unena nionge. Asante mundu we Charity nende musesa mwendwa ekangutungio mubani kwithwa wiyo na ituthini wa kilungu ki wakatatu ukite ni twithe watu yendese unena ni osu ni nitawa Caroline mweni wa muteti na ni kwendea utuko wa kwaila.